0.3% ni ijanisha ry'abanyeshuri ryazamutse mu mitsindire y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka wa 2016 ugereranyije n'uwabanjirijwe 2015. Umubare w'abiyandikishije gukora ibizamini mu mwaka w'amashuri 2016 banganaga n'ibihumbi 41,609. Abubahirije gukora ibyo bizamini n'ibihumbi 41,240, bangana na 99.1% by'abiyandikishije. Batsinze ku kigereranyo cya 89.5%. Umubare w'abakobwa batsinze uri imbere y'uw'abahungu kuko bo batsinze ku ijanisha rya 52.5%, mu gihe basaza babo batsinze ku ijanisha rya 47.5%. Gusa uku gutsinda kw'abakobwa kurusha basaza babo kunaturuka ku myandikishirize ndetse n'umubare w'abitabiriye gukora ibizamini, kuko abakobwa bakoze ikizamini bangana 54.3%, mu gihe abahungu bari 45.7%. Icyo benshi babiteze mu itangazwa ry'amanota no kumenya umubare w'ibigo byaje imbere cyangwa abana bahize abandi. Nyamara ariko Mineduc ntitangaza ibi ngo kuko hari bikwiriye kugenderwaho ngo hemezwe ko umunyeshuri yahize abandi. Isaac Munyakazi, umunyabanga wa leta muri Mineduc ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, abigereranya n'abiruka, akavuga ko buri wese abo wa mbere mu cyiciro yirutsemo. Nubwo bavuga ngo ni uwa mbere ku isi, ariko bavuga ni uwa mbere mu birukanka ibirometero 100. Ntabwo bavuga ngo ni uwa mbere mu birukanka bose, hari abamusiga. Ariko iyo abantu binjiye mu guhangana no kuvuga ngo mubereke ibyo bagiye guhanganira. Uku gutondeka ibigo ku murongo hagendewe ku byarushije ibindi ngo byanatezaga ikibazo, bigatuma hari ababyeyi banga kujyana abana ku bigo bivugwaho ko byatsinzwe, nyamara bene byo batemera uko gutsindwa. Ariko n'ubundi ngo hari aho byasaga n'ibyumvikana. Isaac Munyakazi: ese kuba dufite abana 10 bakoze ibizamini bya leta, 9 bagatsinda, umwe agatsindwa, biratuma tuba abanyuma kuko barebye ikigo gifite abandi 100 agatsindamo 98, babikora bagahita bavuga ngo iki nicyo cya mbere, ikindi cyabaye cyane. Hari abakomplaininga ko iyo judgment itari fair, kandi rimwe na rimwe bibambura amahirwe. Aho ikigo ababyeyi bashobora no kuvuga ngo tuvanye abana bacu muri kiriya kigo kubera ko cyabaye icyanyuma, mu by'ukuri atari uko cyabaye icyanyuma, ari ukubera amakuru yasohotse akigira icyanyuma kandi bandi ubwite batemera. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko igiye kunoza ibizajya bigenderwaho bikamenyeshwa ibigo by'amashuri, maze bije imbere bigashimwa, ariko ibije inyuma nabyo ngo bigafatirwa imyanzuro bitandukanye nuko kuri ubu byari bimeze. Niyo mpamvu turi gushyiraho imirongo migari, criteria tuzimenyesha amashuri yose. Amashuri amenye ngo ubu nyuma y'umwaka niyo byakorwa bidahujijwe n'ubu tuba dutangaza amanota ya leta, bikagira igihe cyabyo amashuri arangiye, tukamenya ngo amashuri yatangiye amashuri azi neza ko hari ibintu runaka bizagenderwaho, minisiteri itangaza ishuri ryahize ayandi. Iyi minisiteri ihamya ko hari igihe umwana yiyandikishaga ku kigo mu mwaka wa nyuma yaba uwa mbere bikacyitirirwa, kandi ngo hari n'ibindi bigo yanyuzeho byamuhaye ubwo bumenyi bw'ibanze. Ikindi kigaragara muri aya manota nuko umubare w'abakandida bigenga wiyongereye, kuko bavuye kuri 349 umwaka ushize wa 2015 bakagera kuri 693 umwaka ukurikiyeho. Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro agaragara nkaho abanyeshuri batsinze ku manota yo hasi, ariko ibi ngo nabyo si ibyo kunengwa kuko mbere bakoraga mu nyandiko gusa, mu gihe kuri ubu basigaye banabishyira mu ngiro, ibyo bita pratique. Aya manota araboneka ku mbuga zombi, urwa Mineduc ndetse n'urwa REB, ariko kandi no kuri telefone igendanwa. Ngo birakorwa umunyeshuri yanditse S6 agashyiraho nimero yakuriyeho akohereza kuri 489. Fulgence Kizwera, Royal TV.